kimana ndiye kutubona ndishukuru Mungu anayetuunganisha siku ya leo. Kuri umwanya no kuri amasaha Kwa nafasi na saa hizi. Izina rye gahabwa icyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina lake Yesu Kristo. Turahaguruka kubwo gusoma ijambo. Tutasimama kwa usomi wa maneno ya Mungu. Amagambo y'Imana yanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Katika kitabu cha Ufunuo igice cya 5 sura ya 5 tuhera ku murongo wa mbere kuanzia shairi ya kwanza kufika shairi ya 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mbona yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ikimenyetso no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo haba no kukireba. Umwe muri bakuru arambwira ati, wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Turakomeza. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze. Usa n'uwatambwe afite amahembe 7 n'amaso 7, niyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga z'inzabya n'izahabu zuzuye imibavu niyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacungurije amaraso yawe, ukabahindura Imana yacu kuba abami n'abatambyi, kandi bazima mu isi. Amen. Nuko buri wese arisabira umugisha mu sengesho. Kila yote atajiombea baraka katika Nisabire umugisha w'Imana. Ujiombee baraka katika maneno. Umwambie Mungu eti, manuze uvugane nanjye. Mungu kuja uongee nami. Uvugane n'umutima wanjye. Ongee na nafsi yangu. Tugaburire ijambo ryawe. Wakulie neno lako. Twese turasenga. Sote tutaomba. Twese yisabire umugisha. Kila yote ajiombee baraka. Kandi nyuma yaho baadaye mwenye katoka sarasenga. Ndugu Didasi ataomba katika jina la Yesu Kristo. Urakoze Mana ishobora byose. Kuri
wa mbere w'iminsi 7 twaje imbere yawe, nuko nta kindi cyatuzanye ni inzara n'inyota y'amagambo yawe. Umukozi wawe ahagaze imbere ati abe mikoro nawe maze uze wivugishe, utuvane muri aka kabande utuzamure ku musozi, kuko nta wabasha kumva iby'Imana ari muri uyu mubiri. Nugenderera umukozi wawe natwe tugenderere. Navuga Nyagasani ijambo ryawe rivuge kuri nge no kuri mwene data na mushiki wanjye, nuko ijambo rikiri cyaho urubanza natwe twahagizwe no kwahakira amagambo yawe. Nukuri turandagaje muri ibi byicaro, ntacyo twebwe twakwimarira uretse wowe ubwawe, Imana yo mu ijuru ishobora byose. Uko wagendereye abatubanirije natwe uzo tugendereye. Burya nta musozi wera, ahubwo Nyagasani wera ari uko wawuhagaze. Nuko Mwami Yesu uze muri aya materaniro, ube itangiriro kandi ube n'iherezo. Nuko amagambo yawe Nyagasani Mwami Yesu maze azegere kuri buri wese. Ntabwo ijene yabishobora, n'umuntu ariko wowe uri Imana ikorera mu bakozi. Uko wakoresheje bangendahari, uko wakoresheje n'abandi bose, nawe uzumukoreshe natwe twumva amagambo yawe. Ukiba amatwi y'umwuka kugira ngo tubashe kumva ibyo umwuka abwira amatorero. Bana natwe muri byose, muri ibi bice byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko twongeye kubasuhuza mwese, tena tunawasalimu nyote, tubasuhuje cyane, tunawasalimu sana katika jina ya ukubwa y'Umwami n'Umukiza wacu Bwana na Mfalme Yesu Kristo. Niwe Mwami n'Umukiza, ndiye mfalme na mwokozi, kandi niwe mucunguzi na wacu, tena ndiye mkombozi. Imana ihabwe icyubahiro, Mungu apewe sifa. Turi imbere y'Imana kuri uyu munsi, tu mbele ya Mungu siku ya leo, kandi buriya ni amahirwe akomeye, na tena ni heri kubwa sana kuko ni imbere y'Imana kujiona mbele ya Bwana. ni amahirwe akomeye, Ni heri kubwa sana. ni nko kwibona imbere ya president. Ni kama kujiona mbele ya president Mufite ibyifuzo byinshi, ukiwa na mahitaji mbalimbali. iyo yaguhaye appointment, Wakati amekupa appointment, ni president w'igihugu, ni president wa nchi nawe ni docteur, au doctor, ufite byinshi byo kumubwira. kuna mengi ya kumweleza. Twe rero uwo twaje kureba Sisi uta president, tuliye kuja kumwona anapita president kandi uta docteur, na tena anampita doctor, kuko Biblia biri kuvuga iti kwa sababu Biblia yasema hivi, umwami w'abami, ni mfalme wa wafalme, umutware w'abatware, ni utawala wa juu ya matawala yote, usumba na byose, ni mfalme juu ya yote, uye ahirengera anayekaa juu ya mbingu yote, hejuru y'intebe zose, juu ya makiti zote, hejuru y'amajuru yose. juu ya mbingu zote. Uwo ninde? Huyo ni nani? Umwami Yesu Kristo, Yaani Bwana wetu kandi Yesu niwe Kristo, twaje kuramya. na ndiye huyo tumekuja Imana kumwamini. ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Niyo mpamvu Ndiyo sababu uza ukicara kati unakuja unakaa, ukarebera gusa, unatizama tu peke yake utamubwira ibyifuzo bila byawe, kumwambia mahitaji yako. ni nko kugera imbere ya Ni president, kama kumufika mbele ya president, kandi nta kazi ugira, na tena hauna kazi nta n'inzu na ugira, huna nyumba, ugatahira unarudi bure. ntuburinjijira. Hapo wewe kabisa ni mjinga. Appointment, President amekupa kandi nta appointment, kazi ugira, na tena huna nta kazi n'inzu ugira, na huna nyumba, ubuze icyifuzo na kimwe unakosa umubwira. hata hitaji moja kumweleza. Si ubujijira. Ile ni ujinga kabisa. Burya tubabwiye ngo dusenge, Wakati tunasema tuombe, mbega bari kugufasha kugira ni ngo kukusaidia kusudi wewe utahira, usirudi bure, ugira icyo ubwira na Imana, wewe upate cha kumwambia Mungu, tuyisaba, kwa sababu unachokiomba ibyifuzo byawe. unaomba kufuatana na mahitaji yako. Hari udafite ibyifuzo, Nani asiye na hari mahitaji? udafite, dore yari yibeshye, hari udafite ibyifuzo, Kuna mwenye hana mahitaji, hari udafite ubukene, kuna mwenye hana hari umaskini, udafite ibibazo, kuna mwenye hana hari shida, udafite intambara, kuna mwenye hana hari vita, udafite ibigeragezo. kuna mwenye hana majaribu. Umwana w'Imana wese Mtoto wa Mungu yeyote ni byiza kugeragezwa. ni vizuri kujaribiwa. Umukozi w'Imana umwe yaravuze ati, Mtumishi wa Mungu mmoja Mungu akasema utageragezwa, ikiwa kama nta haujaribiwe, ntambara ugira, kama hauna vita, kumbe ni kusema Satani ni musaza wawe. shetani ni kaka yako. Namba
cyangwa uri mushikiwe au wewe ni dada yake, namwe mwarabyumvishira. nani mmesikia hayo? Niba utagerageza, Kama hujaribiwe, niba nta bibazo uhura nabyo, kama huna shida niba zozote, nta ngorane ugira, ikiwa hauna shida yoyote, wumva wahangayitse, usikie kama Satani aguteza ibibazo, na tena shetani agukubita kupiga inyama, mavita agucane. na mishale. Kumbe ngo Satani ngo ni mwene wanyu, Kumbe shetani ni rafiki yako, ngo mwaramwanyu. kumbe wewe na yeye mnaohusiana. Biragatsindwa. Satani wa mabwira ule shetani wa ni mabwira wanyanzi na Satani ni ule adui, ni wamureze wene data, ndiye mshake wa ndugu. uwo rero Ule murwanye mushikamye. mpiganishe mkiwa Petro imara. yaravuze ati Petro murwanye alisema hivi, mushikamye, mpiganishe mkiwa imara, kuko kwa sababu azerera anazunguka yivuga zunguka nk'intare ashaka akenguruma aconshomera. akitafuta mwenye atameza. Musakazi cyangwa ni ukuzerera, Kazi yake ni kuzunguka, washaka kubaconshomera. ni kuzurura akitafuta Murwanye meza. mushikamye, Mpiganishe mkiwa muzi yuko imara. bene data bose Jua ya kwamba bari watu wote mwisi wenye wako ulimwengu muhuje izo ntambara. unakutanisha hizo vita. Ibibazo ufite, Shida unazo, hari abafite ibikurusha. kuna wenye wako na shida kukushindia. Bigeze kwa muganga, Wakati unafika hospitalini, kumenya ko hari abarwaye ndipo kukurusha. hapo unajua kwamba kuna wagonjwa wanaokupita. Bampaye appointment yo kujya kwivuriza i Kigali muri Siku moja CH. nipa appointment ya kwenda Kigali CHK. Hageze Nilipofika ibitaro huko bya CH, katika hiyo hospital ya CHK, ibinini byose bingana n'akagari. kabisa ni kubwa sana. Hageze kaza mbona abantu barwaye amaso, Nilipofika nikaona wenyewe wanagonjwa niho amaraso gusa, eko damu, abandi amaso wengine macho ni ibisebe gusa, ni vidonda, abandi amaso wengine macho yavuyemo. yametoka. Yewe data, ndavuga sinone ndaje Nikasema, gukora iki ngiye baba, mimi nimekuja kufanya nini? ko ntarwaye. Mbona mimi sio Abandi mgonjwa? amaso yavuyemo, Kumbe wengine macho yametoka, eko hivi anaikamatilia. Nikasema maajabu, uburyo Imana nje birambuye. kumbe mimi Mungu ananipenda. Bigeze kwa muganga Wakati rero unafika kwa biwanirira mwene kwa so daktari, ubona yishimye anezerewe, ariko burya yarahwereye. lakini hapo ameteseka. Ikimufasha ni ukwizera Imana no kwihagararaho no kwizera. Kwa imani. Naho ubundi bibazo turabihuje, Shida tunazo, ariko Imana igenda ibyorosha lakini kubera amasengesho. anayapoesha kwa Kuba njia ya Mungu. yishimye ntibivuze ko atagira ibibazo. Kuwa anafurahi sio kusema hana mashida. Mwitonze akakurondorera ibibazo afite, Tekaa anakueleza mashida wasanga anayo. wowe ntabyo ufite. Unaweza kutana wewe hauna. Imana ibahugisha. Mungu awabariki. Ni ukubwira Imana tuti, Mwambia Mungu eti, Mana ibibazo nubwo bihari Mungu shida hata hizipo, mpereza kwihangana. mimi nipe kusubiri. Byara nk'ibiri ijana, Yenye ilikuwa kama Bikaba kilo kilo 100 moja. inakuwa kama kilo 1. Imana ikabyorosha. Mungu Imana anaipoesha. ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Urakoze. Asante. Naho ubundi ejo rero twari imbere y'Imana, Jana tulikuwepo mbele ya Mungu. Biblia yaratubwiye iti, Biblia ilisema hivi. Biblia mu gitabo cya Luka igice cya 10 Katika Biblia hii katika Luka kipindi ya 10 umurongo wa 25, 25 shairi. yego ni Luka igice cya 10 Luka sura 10 guhera ku murongo wa 25 kuanzia 25 kugeza kuri 30 kufikia 37. twarasomye ngo Tulisoma eti Umusamariya Msamaria w'umunyambabazi, mwenye rehema. Umusamariya Msamaria w'umunyambabazi. mwenye rehema. Yesu kuri ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo Neno ya Mungu Mugani nasema ni hadithi Umusamariya ya Msamaria w'umunyambabazi mwenye rehema. n'umugani. Ni hadithi. Yesu Kristo Yesu Kristo yabivuze alisema aca umugani. eko anakata hadithi. Umusamariya ni umugani, Msamaria ni bisa bivuze mu hadithi. migani. Alisema kwa hadithi. Izo mbabazi ni mu migani, Rehema kwa hadithi. Abalewi ni imigani, Walawi ni hadithi. umutambyi ni imigani, Kuhani ni hadithi. byose yabishyize mu migani. Yote aliweka kwa hadithi. Kubera iki? Kwa nini? Turasoma hariya Tutasoma Matayo 13 umurongo wa 10. Mathayo 13 shairi ya 10. Turasoma Matayo 13 Tutasoma Mathayo 13 umurongo wa 10 shairi ya 10 tugeze kwa 15. tutafika 15.
ntabwo turi batinzi. Tutawakawiza. Matayo 10, Matayo 10, Prito 13, 13 murongo wa 10 kugeza kwa 15. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, niki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azapfa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani niki? Nuko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoreyeho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Amen. Amen. Imana ivuga mu migani. Mungu anakata hadithi, ariko twebwe sisi ikaduhishurira ya migani. Anatufunulia. Mbese ninde ubiduhishurira? Nani anayetufunulia? Ni Umwuka Wera, ni Roho Mtakatifu, abagaragu bayo, katika watumishi wake. abantu baheze mu rungabangabo, watu waliishi katika baheze mu rutubi rw'amadini, walibaki ndani ya mazee, kuko badafite Umwuka w'Imana, sababu hawana roho ya wo Mungu kubahishurira. wa kuwafunulia. Ariko twimana yatwohereje umuhanuzi, Sisi Mungu anatutumia nabii, we n'Umwuka Wera, yeye na Roho Mtakatifu barabiduhishurira, wanatufunulia. turongeraho aya magambo kugeza kuri 34. Tutaongezea hii maneno kufika 34. Ayo magambo yose Yesu ayigisha abantu mu migani, kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo, nzabumbura akanwa kanje nshimigani, nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Amen. Mani hapa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ndio mambo Yesu yavugaga ati, ndio sababu Yesu alisema eti, Mwami Yesu, Bwana Yesu, kugira ngo yumvikanishe, kusudi asikilize n'abasobanurira abantu, au atafsirie watu ya ufalme wa Bwana, ya ufalme wa mbinguni. yabivugaga, Alikuwa anasema akoresheje imigani, tumia yaheraga ku byo bazi, alikuwa anaanzia kuyenyewa na jua, kugira ngo basobanukirwe kusudi waelewe ubwami bw'Imana, ya ufalme wa Bwana n'iby'ubwami bwo mu ijuru, na ufalme wa mbinguni. hanyuma bagize amahirwe, Baadaye waliokuwa na heri bakabisobanukirwa wanaelewa Umwuka w'Imana. kwa roho ya Mungu. Abatagize amahirwe, Wenye hawana heri bagacura amasaka, wanarudi kwa bagacura ingano, wanarudi kwa bagacura ngano, urutini, wanarudi kwa bagacura mzabibu, abagore, wanarudi kwa wanawake, bagacura inzoka, wanarudi kwa nyoka, bagacura n'ibikoko gusa. wanarudi kwa wanyama tu peke yake. Mbega bakajya batoragura imyambi, Wanaenda wanaokota bakaba mishale. batahana. Ndiyo hiyo wanarudi. Ariko abana b'Imana Watoto wa Mungu bagatahana amagambo y'Imana, wanarudi na maneno ya Mungu. bagatahana sidire semere, Wanarudi Bwana asema, akabibahishurira. Mungu anawafunulia. Kuko kumenya Imana Kwa sababu ntabwo kujua ari mu Mungu mutwe, sio ntabwo ari kichwani, mu bwenge, sio kwa ni akili, uguhishurirwa. ni kufunuliwa. Imana ntabwo itura mu mutwe, Mungu hakai ndani Imana ya ntabwo itura muri memoire, Mungu hakai ndani ya Imana moyo. itura mu mutima. Shima Imana ishobora byose. Nishukuru Mungu Imana mwezi. tutuyiga mu bwenge, Mungu atumshukuru kwa akili, kwa ahubwo Imana masomo turahishurirwa. na kufunuliwa. Imana yahabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Niyo mpamvu yavuze by'uriya mugani. Ndio sababu alikata hiyo hadithi. Ejo rero Jana twabivuzeho tulisema mu buryo kwa nafasi bwa ba nyir'urugo. ya wenye nyumba.
bijya twabivuzeho yale tuliyosema. Samaria mwiza, Samaria mwema mu buryo bwa banyiri urugo, ya kwa nafasi ya wenye wari nyumba. umwihariko wa banyiri urugo, Ilikuwa nafasi ya wenye nyumba. Imana yabicyubahiro. Ilikuwa Wari umwihariko ilikuwa nafasi abanyiri urugo ya wenye nyumba. ariko uyu munsi Lakini leo ntabwo turi banyiri urugo gusa, sio wenye nyumba tu peke ahubwo yake. turi uvange. Sisi tuko wengi. Nubwo tutanavanze Hata hatuchanga. ariko ni kuwa mbere w'isi Lakini nyuma. ni Jumapili. Niyo mpamvu turimo Ndio bivugeho sababu tutasema mu buryo bwa kwa rusange. nafasi ya ujumla. Ejo twabivuzeho mu buryo bwa Jana banyiri urugo, tulisema kwa nafasi ya uyu munsi ujumla. twabivugaho mu Leo buryo bwa tunasema rusange. kwa nafasi ya wote. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Turabivugaho Tutasema uburyo bw'igihe hirya gatoya, kwa nafasi yenye inasoga mbele. ariko biriya twasomye, Yale tumesoma, nubwo twasomye byinshi, hata tumesoma mengi, ntabwo byose tubivugeho. yote hatutasema. Turakuramo bike Tutakuwa na tosha kidogo bidukwiriye yenye maze anatustahili, twitahire. kisha tushirudilie. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Biriya twavuze ejo rero Yale tuliyosema jana biratujyana yanatupeleka muri biriya twasomye kwa yale mu tuliyosoma gitabo ndani ya cy'Ibyahishuriwe kitabu ya Ufunuo igice cya 5. sura ya 5. Musamariya mwiza. Msamaria mwema. So Musamariya mwiza ni Ule uwuhe? Msamaria mwema ni ipi? Twasanze ari Umwami Yesu. Tumekuta ni Bwana Yesu. Nawe umbwira umuntu Na uniambie mtu utarinubiye ikinuko mwenye akajya kumva ya Lazaro, ya mnuko akaenda kwa bamubwiye ya ko Lazaro amaze iminsi na ari walimwambia ya kunuka. kwamba Lazaro anamaliza siku 4 na japo hiyo Nawe ngaho yababwiye ati nje sintinya ikinuko, yeye angewaambia hivi, mimi siogope mnuko, sintinya ikinuko, mimi siogope kuko nje mnuko kwa sababu ntabwo mimi siogopi, mbitinya. mimi siogopi. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Imana yagiye ku gituro Mungu anaenda kwa kaburi ya Lazaro amaze iminsi bamwumva, na akimaliza siku 4 atangiye kunuka. katika kaburi. Alipoanza nusa, Umwami Yesu ati Bwana Yesu akasema, Lazaro sohoka. Lazaro simama. Ngo asohoka, Akatoka bamuboneye afungafunze akifungwa amaboko n'amaguru, miguu na mikono, atangiye kunuka. akaanza nusa. Ariko Umwami Yesu ati Lakini Bwana Yesu Lazaro sohoka. Lazaro simameni. Huyo utarinubiye ikinuko Mwenye ni umwami wanjye, kusikia ile wanjye nawe, ni mfalme wangu na ni wewe, umwami wawe nanjye. mfalme wangu na wewe. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ntabwo twinubira Yeye kabisa mu ntege zacu, kwa mu mafuti yacu, kwa makosa yetu, ntabwo itwinubira. yeye kabisa aseme kwa ajili yetu. Ntabwo twinubira, Yeye kabisa ntabwo tunena, yeye kabisa hatukatai, ahubwo lakini iratwiyegereza anajisogeza mu kwetu. ntege zacu, Na madhaifu yetu iratwegera. anatusogea, Yasize icyubahiro cyayo, anaacha heshima yake, iraturana natwe, akaacha kwa ibana natwe mu ntege zacu. udhaifu wetu. Iyo ni Umwami Yesu Kristo. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Hariya twasomye tuti Hapo tumesoma eti nuko ngo Umwami Yesu, Bibiliya yatubwiye ngo Biblia imesema hivi, uyu ni Yohana ku kirwa cya Patimo. Yohane katika kisanga cha Patimo. Yohana ku kirwa cya Patimo, Yohane kwa kisanga cha Patimo, Bibiliya iri kutubwira iti Biblia yasema hivi, Yohana ari ku kirwa cya Patimosi, Yohane alipokuwa katika kisanga cha Patimo, ubutumwa bukatubwira buti ujumbe inasema hivi, ntabwo yari yagiye gutemberayo hakuwa ameenda kutembea nangwa kureba inyamaswa, au kuangalia wanyama, ntabwo yari yagiye mu butembere hakuwa ameenda kwa nangwa kurya ubuzima, ahubwo kuri icyo kirwa lakini kwa hiyo kisanga bari bamujugunyeyo, walikuwa wametumtubilia bamusize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Kristo. na ushuhuda wa Yesu Kristo. Baramufashe Wakamshika ku bw'izina rya Yesu Kristo, kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, ku bw'ubu butumwa kwa ajili ya ujumbe huu, baramufata, wakamshika bamujugunya ku kirwa. wakamtubilia kwenye kisanga ya Patmo. Umuhanuzi akavuga ati Nabii anasema icyo kirwa hiyo kisanga cyariho inzoka z'inkazi kilikuwa na nyoka z'ubusanzwe bwinshi, nyoka wakali sana, noneho bafungiraga ndipo walikuwa wanafungia ibyihebe wale watu wabaya, n'abandi ruharwa wale watu wabaya n'abicanyi na wauaji bakoze ibyaha ndengakamere, wenye walifanya dhambi, akaba ari cyo kiba igihano, ndio inakuwa adhabu. bakazagwayo, Wanaanguka huko, wanakufia huko, barapfiriye. wanakufia huko. Aba bandi ruharwa Wale watu wabaya n'abanyabyaha ruharwa na wenye dhambi sana
barabafungaga, walikuwa wanawafunga, bakabahana, wanawaadhibu, byananirana inaposhindikana bakabafata, wanawakamata, bakabasubiza kuri cyo kigo, wanawatupilia huko kwenye kisanga, maze inzoka zikabarya, kisha nyoka wanawala, bakicwa n'inzara, wanakufa kwa njaa n'inzoka z'ubusabwe, na nyoka bazize ibyaha byabo kwa sababu ya dhambi zao. Yohana bo baramufata, Wana wakamshika bamujijije kwa sababu guhamya kwa Kristo, kwa ushuhuda wa Yesu Kristo ijambo ry'Imana na neno la Mungu. bamutereyeyo, Walipomtupilia huko, ageze ku kirwa, alipofika kwenye kisanga, bamufunyayo, walipomtupilia huko, aho kugira ngo inzoka zimufate, aliye nyoka wamkamate, zote zikaenda, inzoka ziri kwihinda, zote zinaenda, zose ziri kujya mu zote myobo, zinakimbia, n'izindi ziri kujya mu giti, zote zinaenda, n'izindi ziri gusesera mu bwatsi, zinaenda, ziri gutinya nde, zinaokopa nani? ziri gutinya Yohana, Okopa Yohane, kuko azize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Kristo. na kwa ushuhuda wa Yesu Kristo. Imana idusaba ubutwari Mungu anatoa kuko batubanjirije, kwa sababu wanatutangulia. ahabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Abandi barabafataga, Wengine kwa washika, bagezayo, wanapowashika bakabasanganira, nyoka wanawakuta, nawe bamujugunyeyo, lakini yeye alipotupilia huko, zirihinda nyoka walipomwona wakakimbia, mu myobo no mu mabuye no mu biti no mu byatsi. na majani. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Kubera iki? Kwa sababu gani? Kuko Yohana Kwa sababu Yohana alikuwa anampenda Mungu sana. Mwami Yesu yaramukundaga, Bwana Yesu nawe akamukunda. naye anampenda. Ushaka kugira imbaraga nk'iza Unataka Yohana, kuwa na nguvu kama Mwami Yesu Yohana, yaramukunze. Mungu aliyekupenda, nawe umpende kama vile anavyokupenda. Niba utafite n'urwo rukundo, Hata kama hauna ule usubire upendo, Imana ngo na umwambie Mungu eti, Mungu nami nipe upendo na kupenda maneno yako. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ijambo ry'Imana riti, Neno ya Mungu yasema, Yohana kisha Yohana agezeyo, alipofika aho huko, kugira ngo acike intege, akate tamaa, akate tamaa. Biblia kutubwira iti, Na Biblia inasema baba mu hivi, mwuka. kisha akaingia kwenye kiroho. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Nawe wakagombye kuvuga uti, Na wewe ungesema hivi, uzahuye n'ibibazo, hata nakutana na shida, uzahuye n'ingorane, hata nakutana na shida, uzahuye n'ibigeragezo, hata nakutana na majaribu, kubera ubu butumwa, kwa sababu ya ujumbe, reka nsenga Imana ngoja niombe imuhereze Mungu imbaraga. anipe nguvu. Abana b'Imana ba kera Watakatifu wa Mungu wa zamani walikuwa nakutana na shida, waliokutana na gusubira inyuma, ahubwo bakarushaho kuja mu mwuka, wanarudi, wanazidi kwenda ndani ya kiroho. aho kugira ngo basubire Wale inyuma, wanarudi nyuma, aho kugira ngo batentagurike, wakate tamaa, barushaho kwegera walikuwa Imana, Imana nayo ikabegera. msogea Mungu naye walisogelea. Hata muri kubyumva neza, Lakini mnasikia hivyo? amen. Amen. Nakagombye kubwira abantu bo muri Kentucky, Mungewaambia watu wa Kentucky ya vile abera b'Imana ba kera, icyatuma bagira imbaraga, bagakora n'ibitangaza, n'imirimo idasanzwe, ntabwo byari bivuze, sikusema byari bivuze yuko sikusema batageragezwa, hakuwa hawajaribiwe, ahubwo barageragezwaga cyane, walikuwa wanajaribiwa bakagira sana, intambara nyinshi, wanakuwa na vita n'amakuba menshi, na shida n'ibyago byinshi, na bakarushaho kwegera Imana. lakini wanakuwa na nguvu ya Ntabwo tenzaboneka, aho kubivamo, aho kugwa, aho kubitoroka, bakarushaho kwegera Imana, maze bakwegera Imana, Imana nayo ikabagisha imbaraga, ikongera ikabaduza izindi mbaraga, ikongera ikongeraho, maze byarangira Yohana nguwo hagati y'inzoka, maze byarangira Danieli nguwo hagati y'intare, maze byarangira Stefano bamufashe bari kumwicisha amabuye. Biblia iri kutubwira iti, bamufashe bamujijije ubutumwa, ijambo ry'Imana riti, bamufashe bamuteye amabuye, bamukubita n'imigeri myinshi. Paulo abafashije imyenda, uko bamuteraga amabuye, aho kugira ngo batuke, aho kugira ngo acike intege, aho kugira ngo atentagurike, aho kugira ngo bihakane, Biblia itubwira iti, nuko bwarabye mu ijuru, alipoangalia mbinguni data wa twese akaona baba zote, yicaye akakaa n'umwami Yesu na Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo, yicaye iburyo bw'Imana. wanakaa kushoto ya mfalme. Ariko muri kubyumva Lakini mnaisikia neza neza, kweli, Stefano
Stefan grand frere mkubwa wetu batubanjirije muri ubu butumwa aliyetutangulia ujumbe bamufashe walipomshika bamutera amabuye walipompiga aho mawe gushika intege nikaho akavuze nawe ngo niyo nubwo iki kibazo atana kutana shida iki kigeragezo aho kugira usubire inyuma ya kurudi nyuma batajya gutera mikosi kukusanyika kandi arushaho kwegera Imana atazidi kusogelea maze satani amwari kisha shetani apate haya. ibi nibyo byatuma tetani Ndio inaweza nibyo byatuma nibera mu rugo ndio inaweza sema ahubwo lakini nuko ari muri Amerika twateranye igihe cyose ni kwa sababu tuko Marekani tungekusanyika kila wakati. nuko ari muri Amerika Nchini Marekani nagenzana igihe cyose bakurya amateraniro wakati ya makusanyiko satani akamwara kisha shetani Mana habe icyubahiro hata haya. maze Stefano Kisha Stefan uko bari kumutera amabuye ndio anakupigilia maibu niko ari kurushaho kwinjira mu ndio mwuka anaendelea kuingia ndani ya kiroho kisha akaona mbinguni kunafunguka akaona mbinguni kunafunguka na data wa twese akaona baba wa sote yicaye ku ntebe anakaa kwenye kiti n'umwana we na mtoto Na wake Yesu Kristo. na Yesu Kristo yicaye iburyo eko anakaa kuume. Mana habe icyubahiro Bwana Mungu apewe sifa. Mana ishimwe cyane Mungu apewe sifa. Yohane tubiretse shari tuache ko ari kukubwira ngo niko kuambia hivi abera ba kera watakatifu wa zamani wa zamani bahuraga n'intambara walikuwa nakutana bagahura n'ibigeragezo ndani ya aho majaribu kugira ngo basubire inyuma Waliao kurudi nyuma. aho kugira ngo bareke guterana aho kugira ngo bareke gusenga ahubwo babe kubaga inshuro nyinshi walikuwa wao kabisa wanazidisha. Danieli yasengaga rimwe Danieli alikuwa anaomba limoja, aliposikia jaribio inakuja akaomba mara tatu. yasengaga yihishe Alikuwa anaomba akificha jaribio ilipokuja, kisha akaomba. Lakini mnasikia Mungu apewe sifa. Neno la Mungu eti nukuri Yohana agiye kubona Yohane alipoenda ona ngabona wicaye kuri ya ntebe akaona mwenyewe anakaa kwenye kiti mu kuboko kwe kw'iburyo mkononi mwake wafashe kitabu anakamata kitabu. ureka nubwo turarangiza tugiye kurangiza Na tena tunakaribia kumalizia. Yohana ku kirwa cya Patimo Yohane kwa kisanga cha Patmo areba mu ijuru akaangalia mbinguni abona yicaye ku ntebe akaona mwenyewe anakaa kwenye kiti. yasuye Adamu na Eva ari imwe Alikuja kumwangalia Adamu na Eva kwa mmoja. Aburahamu ayizi ko ari Imana imwe Ibrahimu anamjua kama ni Mungu mmoja. Yesaya yayibonye ko ari Imana imwe Yesaya alimwona ni Mungu mmoja. Ezekieli yayibonye ari Imana imwe Ezekieli alimwona ni Mungu mmoja. Danieli yayibonye ari Imana Danieli imwe alimwona ni Mungu mmoja. Yohana ku kirwa cya Yohane kwa Patimo kisanga cha ari Patmo imwe alimwona ni Mungu mmoja. abera b'Imana ba kera Watakatifu wa Mungu wa zamani bayibonye ari imwe walimwona ni mmoja. abahanuzi Manabii bayibonye ari ngahe walimwona ni ngapi? imwe Moja. Imana eshatu zavuye he Mungu tatu waliotoka ni wapi? ibinyoma byambaye ubusa Ni maongo yenye anavaa uchi. ariko niba ari Ikinyarwanda uvuze simbizi Sijui kama ni Kinyarwanda. niba ngivuze Samahani. sinzi umuntu wakundaga kuvuga ni ikinyoma cyambaye ubusa Ni uongo wenyewe unavaa uchi. bose bayibonye ari ngahe Wote waliona ni ngapi? Moja. ijuru ni ngahe Mungu ni ngapi? Imana ni ngahe Mungu ni ngapi? intore y'Imana ni ngahe Moja. Mungu ni ngapi? ni imwe Ni moja. Imana yacu Mungu ni ni imwe moja. izina ryayo ni irihe Jina lako ni Yesu Yesu. Kristo Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro Mungu apewe sifa. nuko nguka gatatu Kisha ile kitabu ukari gafatanijwe ilikuwa inafunga ibimenyetso na muhuri. Yohana abona mu kuboko kw'iburyo Yohane akaona kwa mkono wake wa kuume yicaye kuri ya ntebe yenyewe inakaa kwa ile kiti, wafashe igitabo akakamata mu kuboko kitabu kw'iburyo kwa mkono wa kuume. icyo gitabo Ile kitabu ngo cyanditse imbere n'inyuma ilikuwa inaandikwa mbele na nyuma, ngo gifatanishije ikefungiwa ngo ibimenyetso birindwi na mihuri 7 ngo by'ubushishi ya lama, ngo gifatanishije ubushishi ikefungiwa na lami ibimenyetso birindwi na ishara 7. nuko ngo Yohana Kisha Yohane ngo yitegereje alipotizama ngo arabaririza akauliza, kiriya gitabo ile kitabu kiri mu kuboko yenyewe kwa mkono wa kuume yicaye kuri ya ntebe anakaa kwa ile kiti, ninde wagifata nani mwenye atakishika akakibumbura anakifungua, akamenya ibimenyetso anamwaga ile mihuri kirimo yenyewe iko ndani, gifatanije yenyewe ikifunga ninde nani? ngo arabaririza
akaulizia mw'ijuru mbinguni habura n'umwe, kakosa hata mmoja. arabaririza we kiriya gitabo Akauliza ile kitabu gifatanishije ibimenyetso yenyewe inafungwa na mihuri sana. umubare w'Imana ushitse, Hesabu ya Mungu kamili, kwandika imbere n'inyuma biravuze, inaandikiwa mbele na nyuma, Imana inasema ishobora byose, Mungu anaweza yote, irakuzi, inakujua uhereye mu mutima n'imbere, kwanza ndani ya moyo na ndani na nyuma, isi byose uhereye mu iteka ryose, inajua yote kuzageza mu iteka ryose na none, tena kufika wengine kuko Imana gusenga yitwa Uwiteka, anaitwa wa uhereye milele, mu iteka ryose tangu ndani ya umilele kugeza mu iteka ryose, ndani ya umilele. Imana izi byose, Mungu anajua yote kandi ishobora byose, anaweza yote, irakuzi, anakujua uhereye mu bugingo tangu ndani ya uzima na kufika ndani na nyuma tena, irakuzi, anakujua uruta nuko umugabo wawe akuzi. kupitia vile Bwana wako anakujua. Ninde Ni nani? ngo mw'ijuru? Mbinguni Mikayeli wapi? Mikaeli hapana, Gaburiyeli wapi? Gabrieli hakuna, Abamarayika bose wapi? malaika wote hapana, Ibizima bine wapi? Vihai hapana, Ba Yohana wapi? Yohane hapana, Ba Matayo rekana Hayo hapana, habura n'umwe. kakosa hata mmoja. Ba Yohana Yohane zero, bose zero. wote zero. Arabaririza Akaulizia ingabo zo mw'ijuru majeshi ya mbinguni zero. zote Habura zero. n'umwe wagifata. Kuna kakosa hata mmoja kuisha. Ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu asema no ku isi habura n'umwe, na ulimwengu kakosa hata Ni mmoja, kuzima habura na n'umwe. kuzimuni kakosa hata mmoja. Yohana ngo ararira, Yohana kalia, akirira alipolia yumva ijwi rimubwira akasikia sauti na kumwambia hivi, Yohana wirira, Yohana usilie, icyo gitabo kile kitabu gifatanishije ibimenyetso kinafungiwa na mihuri kiri mu kuboko yenye kw'iburyo kwa kwicaye kuri mkono wa Yohana. kuume wa Imana kwa ile kiti. Humura Pole habonetse kumepatikana intara yo mu muryango wa Yuda simba kabila ya Yuda yaranasheje, aliyeshinda, niyo iri mu kibuga, ndiye ambaye atakifungua, niyo iri bugifate. ndiye ambaye atakishika. Yohana yakagombye kuvuga ati Yohana angesema hivi, Imana ishimwe Bwana Mungu ashukuriwe kwa sababu unapatikana uwo kugifata, wa kukishika. ariko si none Sasa kuhavuzwe intare. mbona kunasema simba? Yohana aravuga ati Yohana akasema nari nishimye nilikuwa nimefurahi kuyabona si kwa bugifate, sababu unapatikana ariko wa tukavuga kukishika. ngo ni intare. Sasa mbona unasema ni simba? Intare ni ndu zayegera, Nani hata kusogelea nitontoma kama inanguruma ikinguruma, zayegera. nani hata sogelea. Yohana akiri muri ibyo Yohana alipokuwa ndani ya maji akasema, nuko mugiye kubona nilipoona aho kugira ngo mbone intare Olia kuona simba, akaona mwana kondoo mwenye kasimama, mwenye kosa mwenye kurudiwa. icyubahiro Mungu apewe sifa. uwo mwana Yule w'intare mwana wa kondoo mwenye alikuwa anasimama, mwenye kosa mwenye alitolewa, Bwana wetu Yesu Kristo. uwo twizeye Ndiye ambaye tunaamini, ushobora ndiye byose anaweza yote, ushobora ndiye gufata anaweza kamata cya gitabo ile kitabu akamenya na ibimenyetso. anamwaga ile maisha ya kifunga. Igitabo cy'ubucunguzi, Ni kitabu ya ukombozi. icyo gitabo Ile kitabu ni igitabo ni cy'ubucunguzi. kitabu ya ukombozi. Amazina yacu Majina yetu yose yarahari, yote yalikuwa ndani yake. kuko amazina yacu Sababu majina yetu yaranditse Mungu aliandika, aliandika tangu milele. uhereye mu iteka ryose. Tangu mileleni. Jina yako na ya Mungu ilikuwa ndani yake. Imana yahise kuba Mungu asipoanajua kama leo. Tunakusanyika leo. Mungu alikuwa anajua kwamba itakuwa nasimama hapa. Niko pamoja na kumbuka. Mungu apewe sifa. Yohane alipokuwa alipoona akaona mwana kondoo anasimama. Mwana kondoo anasimama. Kwa sababu mwenye alisujudia. Ile damu ipi? Ni damu ya kutakasa dhambi. Nani mwenye anazekea kwa dhambi? Nani mwenye anabaki kwenye dhambi? Nani mwenye anakaa ndani ya dhambi? Mwana wa kondoo aliyetolewa damu yake ya
milele. Bwana apewe sifa. Yohana akasema hivi, Bwana Mungu apewe sifa. Ule mwenye wale mbatizaji yenye alitutangulia, yeye alikuwa anaandaa kuja kwake kwa kwanza, ndiye huyo. Hivi ni yeye. Sasa moyo wangu unatulizana. Kisha Yohana alipomtizama moyo wake ukatulizana, furaha ikaja, matumaini yakaja. Kumbe sasa masiri yote ya ukombozi kumbe ndiye mwenye ataifunua. Masiri ya ukombozi eko ndani ya kitabu ya mkono wa kuume pamoja na kapa hiyo kiti. Mwana kondoo alikishika kusudi amwayo mihuri, na ile mihuri Mungu alitumia nabii naye akaifunua. Mwana Mungu apewe sifa. Unadhani tuko na shida? Hakuna. Unadhani tuna shida? Hiyo kitabu eko kwa mkono ya kuume amenakaa yote baba sote. Biblia inasema mwana kondoo akashika kusudi amwage mihuri yenye inakifungia. Ni kitabu ya ukombozi yenye iko ndani masiri ya ukombozi tangu umilele. Biblia ujumbe inasema hivi, na sisi Mungu tangu mileleni alikuwa na mpango ndani, alikuwa na mpango ya ukombozi, alikuwa na mpango ya kuponesha, alikuwa na mpango ya kusameza, alikuwa na mpango alikuwa mponyaji, alikuwa mkombozi, alikuwa mwenye rehema. Yeye peke yake ndiye mwenye alikuwa anaweza. Adamu alishindwa, Adamu wa pili akaiweza. Musa alishindwa, Ibrahimu alishindwa, Eli alishindwa, wote walishindwa. Bwana Yesu yeye peke yake alikuja, ndiye mwenye alikamata mizigo yetu akatuvuta. Alikuona yote yanashindikana, akasema hakuna njia nyingine itapitia kusudi ila tu mimi niache heshima yangu na utakaso wangu utakatifu wangu, nikuje niwakute, nijifananishe na wao, nivae mwili kama wao, kusudi nipate kuwakomboa. Ndivyo vile Bwana Yesu alikuja akajifananisha nasi kusudi atukomboe. Ndivyo alivyokuja kwa ule mwenyewe alikuwa walimpiga, wamempiga sana, akaacha, akamshika, akajisogeza kwake bila kuangalia damu na mchafu yenye iko kwake. Bwana Mungu apewe sifa. Biblia inasema alitukuta sisi tukiwa ndani, tukiwa kabisa tulikuwa tunajizanga ndani ya dhambi, akatutosha, akatunawisha. Bwana Mungu apewe sifa. Huyo ni nani? Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Alitukuta kwa dhambi, tukajivuruga kwa ndani ya uchafu na ndani ya vibaya na madhehebu na makabila, akajisogeza. Hata pombe ilikufaa mubaya, naambia watu wanachekelea. Mimi nilikuwa nakunywa pombe bila hata kuzikunywa, nilikuwa naziiba, nilikuwa naenda kwenye basi wanaiweka usiku na kimkenge chapata hivi, kimkenge cheo naita rufuna bataka, ikiwa najua kama fulani eko na pombe, nilikuwa na kile kimkenge kirefu sana kikubwa, ndio wakisha lala. Acha nisimseme sitakani vibaya. Ukienda tubu, usile shtaka ule mwenyewe mlifanya dhambi naye.
ujistaki wewe peke, na yake guswa, naye atatubu kwa nafasi yake. Nitende pamoja na yeye, mimi sitamsema. Lakini tukiwa peke yako, naweza kumwambia napata kile kimkenge na ndani ya hapo wenyewe ameweka ile pombe, inaanza kuwa moto, inakuwa katamu ile, mimi najua. Kisha nafungua kidogo na piga, kisha napokota na kutosha kama alipokwenda kuitosha, ni mimi nishatosha kama nusu ya galo. Angalia kabisa bandi. Kesho wanaona niko natembea hivi, hawajui nimetenda nini. Lakini Mungu mweza yote huko chini, huko ndani ya ucholi na kisumi huko na pombe, nilipoona Mungu akapita Goma, akapita Ruchuru, akapita Bishusha, akapita na Kuchori huko chini huko kabisa kwenye wilaya mbali. Kisha akakuja na mimi nikaona na nikuta, nikaona nami anifikia. Neno la Mungu eti uko ni kumwona Yesu Kristo. Hivyo ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja akakuwa Msamaria mwema. Yesu Kristo Msamaria mwiza. Yesu sio Msamaria mwema. Alipokuwa na rehema akamshika, akajiegamisa pake, akanawisha vilonda, akampaka mafuta ya elayo. Unajua mafuta ni Roho Mtakatifu. Elayo mnajua, vino mnajua, inatoa furaha. Ndio sababu mnacheza, mnafurahia Mungu. Mungu apewe sifa. Neno la Mungu eti Biblia yasema hivi, kisha kakishika, alipokishika mwana kondoo mwenye kwa sababu yametolewa na damu ilikuwa inatiririka, ule mtu anatoka damu, tutamsogelea. Mungu akawafunulia eti ule ndiye mwana kondoo anayetosha dhambi za wanadamu. Ndiye huyo kwa heri imetwara yanyu kwa heri wote baya nuko mubizima. Kisha n'abakuru 24 haina n'ingabo zo kwishimira na majeshi ya mbinguni wote makamba yao wakakamata yote, wakashika bafuta makamba yao, wakakamata mataji yao, maheshima zao yote zero. Bajya kwibona waliposhona bibona ko ari zero, wakajiona kwamba wao ni bure, wakasema wewe unastahili kukamata hiyo kitabu na kumwaga mihuri yenye inakifungia. Wewe ndio mwana wa yote, wewe mwenyewe unahitajika. Heshima yote ni yako leo na milele, tangu milele kufika ingine mileleni. Heshima ni zako. Bwana Mungu apewe sifa. Nuko bakomeza naye magambo hano, tutaendelea maneno fasi tumesoma tena. Nani mwenye ataendelea? Ufunuo 5. Tuangalie. Tutakuwa tunamalizia. Nuko mandareba numvishwi y'abamarayika benshi bagose yantebe na byabizima na babakuru, umubare wabo wari inzovu inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, bavugishwe rirenga bati, umwana w'intama watambwe ni ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti, no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye ku ntebe
nuko bya bizima bine birikiriza biti Amen. nawe wavuga ngo amena, Naona wale wanasema amina. nawe wavuga ngo amena. Naona wale wanasema amina. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Babakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Amen. Nawe uramya iteka Imana iteka ryose. Na wewe umwabudu Mungu milele. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ni saa 9:05. Ni saa 9 na dakika 5. Hiyo twarengeje. Sasa kama tumepitisha inakuwa saa 9 na dakika 5. Waya tuongezee kidogo. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana apewe sifa. Amen. Tukavugaga Wanasema Msamaria mwiza. Msamaria mwema. Tubivuga Tunasema uburyo bw'abanyirungu. kwa None nafasi ya tubivuga ujumla. Tunasema uburyo bwa rusange. kwa ujumla. Mwami Yesu Kristo Bwana wetu Yesu Kristo umwami n'umukiza. ndiye mfalme na mwokozi. Uhereye mu iteka ryose Tangu milele yari afite imigambi walikuwa na yo mpango gucungura, ya ukombozi, ariko lakini mu isezerano rya kera kwa agano la asanga kale ubucunguzi hakutana hiyo ukombozi utari kugerwaho neza. haifikiwe vizuri. Niyo mpamvu yaje Ndio sababu Imana mu alikuja iteka ryose ndani ya umilele, yitwaga Elohim, alikuwa Elohim. ije gutangira kurema isi n'ijuru Alipoanza kuumba mbingu na ulimwengu yitwaga Jehova. alikuwa Jehova. Imana ni imwe, Mungu mu mmoja. iteka ryose yitwaga Elohim, Kwa milele alikuwa ije Elohim. gutangira kurema isi Alipoanza n'ijuru kuumba n'ibirimo mbingu na yenye yitwa iliyopo ni Jehova. inaitwa Jehova. Hanyuma y'Amana, Kisha ule Mungu, y'Amana ule Mungu ifite icyubahiro cy'uko ari data wa twese, mwenyewe kuna heshima ya kwamba ni baba wa sote, iraza akaja ya migambi yari ifite hiyo mipango yote alikuwa nayo, iravuga iti akasema hivi kugira ngo iyo migambi nigeraho kusudi hiyo mipango nifikie, nuko naza ni sababu yisanisha nije nabo nijifananishe na kwambara wao, umubiri nk'uwo bambaye. vae mwili kama Uko wao. niko yaje, Ndivyo hivyo kuko alivyokuja Yesaya yarabihanuye kama Yesu mu alivyotabiri gice cya 6 n'icya ndani 9. ya sura ya 6 na Aravuga ati akasema umwana azasama inda, bikira umwana azasama inda, bikira azabyara umwana w'umuhungu, akazaa mtoto kijana azitwa Emmanuel. ataitwa Ubutware Emmanuel. bwose Ufalme wote utakuwa mabegani mwake. Ule ni nani? Yesu Kristo. Ni Bwana wetu Yesu Yaraje Kristo. rero, Alikuja, yaraje ngo tugiye kurangiza. alikuja kisha tuwatama. Yaraje rero Alikuja mu murimo ndani ya wo kazi gucungura isi. ya ukombozi wa ulimwengu. Araza, Akaja, aravuka. akazaliwa. Ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu ku myaka 33 kwa miaka 33 atangira umurimo akaanza kazi wo kubwiriza ya kuhubiri abantu watu ubutumwa ujumbe bw'ubwami bw'Imana. ya ufalme wa Bwana. Atangira kubwiriza, Akaanza ubiri, akora n'ibimenyetso akaanza fanya biashara n'ibitangaza. na maajabu. Intumwa ziramukurikira, Mitume wakamfuata, intumwa zimubonye walipomwona ziravuga ziti wakasema, uyu ni wo wa wundi ule ni yule wahanuwe. mwenye alitabiriwa. Ba Petero bamubonye Na Petro alipomwona baravuga bati wakasema uyu eti ni wo wa wundi ule ni wahanuwe, yule ni aliyetabiriwa, wo Masiya, ndiye Mesia, mukurikire. tumfuate. Bose arabatoranya, Wote akawachagua 12 arabatoranya. akawachagua. Ariko igihe kigeze, Kile wakati Mwami Yesu ulifika, Kristo Bwana wetu Yesu Kristo baramufata, wakamshika, baramubamba, wakamsulubisha, baramufata, kumshika, baramwica, kamuua urupfu rubi, kifo kibaya, bamumanika ku musaraba, wakamweka msalabani, arapfa, akafa, arahambwa, akazikwa, arazuka. akafufuka, Abonekera intumwa ze, akaonekana kwa Munsi mitume mirongo wake kwa siku 40. ariko mbere atari yapfa, Mbele bado hajafa, mbere atari yapfa. mbele hajafa. Tusome hano, Some hapa, tugiye kurangiza. tunakaribia kumalizia. Mathayo kuna wageni na bado hawajabatizwa. Mathayo 28, Mathayo 28 tutasoma kuanzia shairi ya 16. Matayo 28 turara ku murongo wa 16. Kuanzia shairi ya 16. Umutwe w'amagambo akora agaciro twa ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose
nuko abigishwa 11 baje i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, ndahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Ubwo butumwa buhaye bande? Ile ujumbe alipatia watu. Iyo misiyo abihaye bande? Ile kazi naipatia watu. Mitume. Kadusome hano hirya muri Luka n'ubundi. Na tena tukasoma kwa Luka. Kila gice cya Luka. Luka 24. Yesu asezera ku bigishwa be azamuka hejuru. Yesu alipoaga wa mitume wake akapanda mbinguni. Maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nje byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze bungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Mwabyumvishe? Amen. Maze bungura ubwenge akaongeza akili kusudi wapate kuelewa. Kujya kumenya iby'Imana, kujua ya Mungu. Atungura iki? Ni Mungu atuongeze akili. Kujua ya Mungu. Mungu atufunulie. Kandi niko byanditswe ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Bahereye hehe? Umubatizo w'ukuri bahereye hehe? Ubutumwa bw'ukuri bwahereye hehe? Butanzwe na bande? N'intumwa z'Umwami Yesu. Kandi dore ngiye kubohereza ibyo Data yasezeranije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Umwami Yesu arababwiye ati, Bwana Yesu naambia hivi, ngiye kugenda kuko nabibabwiye. hata nende kama vile nilizowaambia. Yaramaze kuzuka, Alipokuwa abonekera intumwa akashionesha mu minsi 40 kwa siku 40. agiye kubasezeraho ngo azamuke. Alipoenda kuaga nyakuliwe, ati sinagenda ntabasigiye ubutumwa. siwezi kwenda bila kuacha ujumbe nayo hapa. Muhindure Iende amahanga ibadilishe yose, mataifa yote abigishwa banje wa mitume wangu. wizera kabatizwa, Nitaamini na mubatize kubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka na wera. Roho Mtakatifu. Hirya ngo Nyuma eti kwihana no kubabarirwa ibyaha bizabwirwa ayo mahanga yose mu izina ryanjye, kwa jina lake, bihereye i Yerusalemu. ikaanzia Yerusalemu. Reka turebe sasa bageze i Yerusalemu. Sasa tuone wakifika Yerusalemu. Turi kugendana, Tunaenda pamoja. Umwami Yesu amaze kubibabwira, Yesu alipowaambia abajyana hanze ku musozi akawapandisha Betaniya, kwa mlima nuko bazamurwa bari kumureba. akanyakuliwa na wako wanaona. Baribonye amaze kubasigira misiyo, Alipowaachia ujumbe abajyana hanze akawapeleka nje Betania, ngo nuko kisha bagiye kubona walipoona ubundi barazamuka, wakaona ananyakuliwa, akaenda gake gake, pole 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 pole, pole pole, ari kuzamuka nk'imfura, ekana kama mizani, ari kuzamuka, anapanda. dore intumwa ngo ziramureba ari kuzamuka. Wanamwangalia Izo ntumwa izo wale nibo bahamya b'ukuri, ndio washuhuda wa kweli. aba bagendanye nawe Tembea na yeye akabasigira misiyo, akazamuka bamureba, akapanda wakuona nibo batemenya kuri ndio kabisa watemwa wa kweli. undi wese kuzabwiriza Yeye mitume wa kuhubiri. Paulo anasema ulo yo alaniwe. ntabwo bashyira wamenera no sisi ibintu bigaragara, Ni vitu ya kuonekana. yagendanye na yarazitora
aliwachagua agendana nazo, akatembea nao, arapfa nazuka, akafa akafuka, akawaachia kazi. muzakora ibi n'ibi, mukore n'ibi n'ibi, Mtende na hii na hii. Mungu boss. Ndio. Nibi muzabikore Na hii mtende. mukora gutyo. Kwa natenda hivi. Ndio. None nagiye. Sasa mimi nenda narababwiye kama vile nilivyowaambia. Walipoona wakaona naenda. anaragiye koko. Anaenda kweli. Wakasema kumbe aliyotuambia yote ni kweli. Yenye haibadilike. Akapanda. Ngoje kuona. Walipoona Babone. wakaona wararenze. Anaenda wanuka mu gicu. kisha wingu Kiramuba twiki. ikamfunikia. Anaenda. Imani habwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Yarakoze aragenda. Asante kwa kwenda kwako. Biblia inasema ndiye anatuombea kwa Mungu. Imani habwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Akimara kugenda. Alipoenda nabo baragenda. na wakaenda yababwiye ngo na niwaambia hivi. muzagome mu murwa. Mubaki Uhe murwa. mjini Yerusalema. Nabo baravuga Petro akasema hagiye. anaenda. Alituambia twende wapi? Twende Betania hapana. Twende wapi? Wapi? Yerusalemu. Ni Yerusalemu tuambia. Njoo pale tuambia. Tuzagumeyo. Baki huko. Ngo dutegereze. Ngoje. Baba aliahidia. Siku yatubwiye. Njoo vile tuambia. Twende sasa. Wakaenda. Njoo wale wanaenda. Biblia inasema hivi. Walipofika huko Bakazamuka mu cyumba cyo hejuru. wakapanda ndani ya chumba ya juu. Katulisome. Ngoja tupasome. Mbese ndutabutse ngo bisome. Nani mwenye ana Yego rata. Uyabura tsone uya ntago araho. sio hapa. Bageze i Yerusalemu kwa. Walipofika Yerusalemu, Bure sigatora mbere. Bageze i Yerusalemu. walipofika Yerusalemu wakapanda Aho bari bateraniye. fasi walikuwa wanakusanyikia. Na tatu tunamalizia Matendo ya Mitume anzia Israeli ya 10. Basubiye i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono. Ubwo rero bavuye kumusezeraho. Walikuwa wanatoka kumwaga. Bamureba. Wanaangalia kunaona akamfuria. Akimara kugenda. Alipoenda Petro akaja babwira ngo Petro anamwambia ati ndio turacyakora iki hano. tunafanya nini hapa? Tugende. Twende. Tujye aho yatubwiye. Twende fasi aliyokuambia ni wapi? Yerusalemu. Yerusalemu. Kisha wakaenda. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi wa Elayono uri bugufi bwa Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoyeyo barurira baja mu cyumba cyo hejuru aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alfayo na Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Amen. Tunakosa nini? Ibi bigenda gusoma nabo ntibayifite. Hii Biblia nayo isoma na wao si wanayo. Kitabu ya Yesu si hano. Mbona haikutoka mbinguni? Imani ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Baragenda Wakaenda cyumba cyo hejuru. ndani ya chumba chumba. Aho babandi basomeye bari bose. Fasi wale wote walikuwepo. Walipofika kusema wakaanza wasema wanaomba Mungu. Mama Bwana kuyagiye mbona alienda ariko yanatubwiye alituambia uzaga ibyasezerano utatupa yaliyoahidiwa ni mtueleze. Sasa tupe musi wa mbere siku ya kabiri ya gatatu ya tatu ya nne ya tano na sita wa cumi musi wa cumi siku ya mwisho. Biblia inasema waliposikia wakasikia tetemeko inashuka eko kama nini ya moto. Bari ihabwa icyubahiro. Bwana apewe sifa. Bari mu cyumba cyo hejuru. Wako ndani ya chumba juu, wako wanaomba yaliyoahidiwa nini? Roho Mtakatifu. Walipokuwa ndani hayo wakasikia tetemeko, kisha kila yote kaonekana hako ulimi wa moto. Ulimi wa moto. Ulimi wa moto. Ndio anasema.
ulimi wa moto. Na kwa Kinyarwanda ni ulimi. Huyu moto inawaka kichwani na ule moto inawaka juu yake. Huyo moto ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu, neno la Mungu, ni moto inayoteketeza. Ni moto inayoteketeza. Kisha walipopata nguvu wakati ile oga ikakusha na kushika ikatoka. Walipotoka wakatoka, mwenye kwa nasema Kiebrania akatoka yake nasema Kinyarwanda. Petro Kinyarwanda umejua. Wari kuvuga Igisiriya, asohoka kuvuga Igiswahili. Akasema Kiswahili. Wari kuvuga Ikinyarimatayo, kwa nasema Kinyarwanda. asohoka kuvuga Igihunda. Akaweka asema Kimunde. Igitangaza abarero basinze. Hawa sasa wamelewa. Mubarebe neza, muangalie vizuri. Yambe sichumi wa masafa. Ile siku yao na bari kumwe n'abasinzi. Walikuwa na kunywa ni walevi. Petro anavuga ati, Petro akasema hivi. Ntabwo twasinze. Hatukulewa. Izi saha. Hiza. Sasa asubuhi. Ntabwo twasinze tuzukuye. Tumezilewa tukezatosha. Hatukulewa. Ibi muri kureba. Hivi nayo yaona. Ni aliyotabiriwa. Nabii Yoeli. Ikumi na wasana bazarota. Vijana na wasichana watasinzihira. Hatukulewa. Walikuwa na wateta. Ati wamelewa. Petro akasema hatukulewa. Lakini ule mfalme yeye mlisuluhisha, yeye mlimuua, alikuwa mfalme wa Kristo. Kama mtu utakufa. Hamna haya sasa tumelewa. Ahubwo wao ndangaranje. Ule mmesababisha kujiti. Ule mmesababisha na Kristo. Amekuwa mfalme na Kristo. Tangaza mwichi. Ni mfalme na Kristo. Amekuwa mfalme na Kristo. Kumbe tunamalizia. Abantu bajiji. Kisha watu wakaanza kubajiji. Walipokosa kutubwira iti. Biblia inasema hivi. Uko Petro alikuwa chama magambo. Jinsi Petro alikuwa anachoma maneno. Akazidi kuambia maneno. Acha kuna mtaya hibuye. Bwana nami ni mtukuja chini. Na Bwana nisema wa Mungu. Hata sikuwepo lakini nisema wa Mungu. Nasema ile badi muue. Sasa Mungu tunapfuye wewe tunakufa. Kumbe alinyakuliwa. Sasa anakaa kumbe kwa baba yake. Sasa wenye tulikuwa naita mabandi. Kumbe wamepokea Roho Mtakatifu. Sasa Petro. None tulianza kufanya nini? Tunatasoma tumalizie. So dimujue. Tunaamini ni kweli usiokuhubiriwa. Tunaamini ni ukweli. Kisha wakauliza Petro na mitume tufanye nini? Ile fasi hapo nataka soma. Mungu apewe sifa. Sema bimlishe neza. Umesikia vizuri? Baba za Petro. Wakamuuliza Petro. Ndio dupfuye. Sasa mbona turakizwa n'iki? Ndio tutapundeshwa nini? Petro arababwira. Petro akamwambia. Abantu bumvise ibyo. Waliposikia bibacumita mu mitima. Kawachoma moyo. Nuko babaza Petro neza n'intumwa. Akauliza Petro na eti. Bagabo bene data. Sasa wanao mbese tugire dute? Fanye nini? Petro arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kuba bari ibyaha kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose bazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubabahamiriza akazidi kuwashuhudia na maneno mengine arabahugura ati akawaonya eti bishiza b'iki gihe iyo bagiza wenye wanajisaulisha ukabemeye amagambo ye wenye walikubali maneno yake wakabatiziwa abonye bakubasanze wenye waliongezewa kwenye kwa ile siku wakakuwa kama 1000. ahoraga bashishikariye iby'utumwa wanazidi kuwa bagasangira ibyabo wanachangia umutsima na kumiga
hatupo mitume abashare ntabwo ari intumwa, na washatsi wa mitume, muhore mushishikaye nanyi ibyo kabisa babigisha mu ijambo ry'Imana, bahora bahuje umutima, basangira ibyabo, bashishikariye ibyo intumwa zigisha, no kubagira umutima no gusenga, wanafundisha na kupiga mkate na kuomba. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Imana mu iteka ryose ni Elohim, Mungu kwa umilele ni Elohim. Nirema ni data wa twese, Ni muumbaji Jehova aje kuducungura alipokuja kutukomboa uburyo bw'umwana, kwa mtoto. uriya mwana wavutse hariya Mtoto aliyezaliwa pale yari Imana ishobora byose, kwa Mungu mweza yote, nta yindi iri ku ruhande. hakuna mwenye ni kwa Niyo pembeni. mpamvu igihe yavukiye i Betelehemu, Ndio sababu yenyewe Biblia ngo alizaliwa Bethlehem. ingabo zo mu ijuru Ya majeshi ya mbinguni ziravuga ziti ikasema haleluya haleluya, haleluya haleluya, hashimuzije mu izina ry'Uwiteka. kashukuriwe mwana kuja kwa jina la Ingabo Bwana. zari zamanutse, Majeshi yote yameshuka, zose zamanutse aho yavuze. yote yameshuka fasi Yari Imana amezaliwa. ishobora byose, Kwa sababu alikuwa mu Mungu buhinja mweza Yesu yote. Kristo. Kwa mtoto Mbese murazi hirya yari Imana. ule mtoto alikuwa Mungu. Umukozi w'Imana aherutse kubwiriza ngo Tumisha Mungu aliyombile eti Imana Mungu ubutumwa ujumbe ubutumwa buhishwe. ni ujumbe inayofichiwa. Umwami Yesu ngo aravuka, Bwana Yesu akazaliwa, bamworosa imyenda y'impinja wakamfunika mavazi ya utoto. n'amase n'abashumba. Hapo kwa mtui ya ng'ombe, Iyo ni Imana. mwangesema huyo ni Mungu, Bavuga bati abafuredi tukavuga wangesema kama wandugu ni wachawi. Mungu mwenye anazaliwa kwa mafi ya ng'ombe. Mungu apewe sifa. yaje mu buryo bw'umwuka wera, Alikuja kwa nafasi ya Roho, aje kubana natwe. akacha kuishi nasi. Imana ibamugisha. Siko turangije, Eske tunabaza tumemaliza? bakereje Eske tunawachelewesha? aho utaha. Ni Murakoze, Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Nawe nawe kambahereza kandi gakuru. Ngoja niwaambie tena ingine habari kidogo kadogo. Nzi ko mujijutse, Najua kama ninyi wote mna nzi ko akili. mujya kuri telefone, Mnaenda kwa simu, mukajya kuri YouTube, mnaenda kwa YouTube, mukajya ku rubuga rw'Yasanga, mnaenda kwa hapo kwa nani ya assembly. muzafungure urubuga rw'Yasanga hano, Mfungue hapa kwa nani musome kanisa, message Berikimasi yabwirije. musome mahubiri mbele kama Iyo yabwirije bamwakiriye kuri radiyo yo mu Rubaya i Masisi, kuna ile alihubiri alipokuwa Rubaya, avuga ku Mana akasema kwa no Mungu ku Sabato na Sabato no ku rubyaro rw'inzoka. na uzao wa nyoka. Ibyo birahari, Ipo ariko iyo yibanjirije yenyewe yatangulia, nayo irahari, muzafungure ulifungue maze muyikurikirane. nayo muifuate. Itangaza sibaye ngo tubaye iki, Nadhani ibyo ntavuze neza ngo bisobanukirwe, yenye sikusema vizuri, utakuwa unaikuta hapo. sibyo ra Ni kweli? ngo wahangayika kubera iki? Unahangaika kwa nini? Uzongera usome hirya, Utasoma hapo, uzasanga ahantu utakutana bashobora fasi kubona n'ibya Frank na na Branham. Frank na Branham. Ibyo yabwirije ntubyumve, Yenye huyo alihubiri hakusikia, na huyo anasema ukusikia vizuri, uzabyumvira aho ngaho. utasikia hapo. Ntabwo wahangayika kubera iki? Unahangaika kwa nini? Imana ibamugisha. Mungu awabariki.